terus pak anjo punyo teli ki pos ki barang lain. Jadi kamu buat ki nohikai ki badi bandon haki LP school ki badan haki district ki bapel. Kabadan tangwi nohikai. Utang nohikai ulai atas pano sekolah ke school, bahkan ke school kan hap kang kemba lai teo ye. Tanah kadau mapat wan ki pan nohikai ki ba le ini transfer. Nanti ki don lu ki school ki ba ka school don tak spomot ini kai ki don armot. Don par ki school mo ki bine ki don sis patam ki ka school ki ni kai pa tak armot. Jadi ngalai osngau ngalah kali ni ki officer jaka tak kulikuti ba ka sokat la persyam mo. Nah kita ki school ki badan kendiat ki kena school ki badan sipo kasangon badan armot ni kai lara no cekui ki school ki kambul ki kena. Jadi ngaku apa ke sarkar kata kulikuti kan pek bina ai kan ni kan persangkat bala ban state no ya kadi kajeng penkerja ikni kai. Jadi kajeng nyamar ceki school ki badu nak school baki school kenang baki kena kajeng ina do baki dang red kamtam mata lagi dang ban senang senam mo layak ki ba armai kajeng school nang baki ni kena kajeng kinum do mo ikwa ban agaji kai nam taki hap kena kajeng ina do baki dang sang jo kesnem kini yo jeki ka babiang kenang bala syari sekin dah ya do kin ka kulit putih kajeng kai kan don lupa hakikat kan ngam ha ka jumut kajeng Kamu lagi government LP school. Menteri kata kulit putih oleh tu bagi dan hadu terus pak anjo punyo teli ki pos ki barang lain. Jadi kamu buat ki nohikai ki badi bandon haki LP school ki badan haki district ki bapel. Anak Eastern West Kasil district ki pos ki balai ki dan arpundai teli. Kamu buat gidang duna nohikai haki LP school ki jongi sa arpundai ngot. Tapi dapat berdor ba arpu kendangot kini kai kimdan hakis lower primary school kijun. Kamu kijunan ka hadu kendangot. Te syai kata kalawai jongki kena school kijun. Mo. Menu marchimti pat ya kaji kai nak mentajo. Kinya ngalala pa kidon ki school. Ki badan hadu sispa arpo sispa lai pungut kena school. Kata ka lu LP school. Kini ka bidan tang arngot. Tang arngot kini kai kumu kini kai kita sispa arpo sispa lai pungut. Tingkat penketu kan dekepo nomor bau minister oleh jubab apa ka yinda watho aja ke celah bagi dan hadu undus pak anjo punyo teli kipos ka penketu kan dekepor ya ka sarkar ya kata education bahkan belum nak gi exam pendap no ya kini tipus ki balai baru ki school government kusuk badan akan dikecelah ke cungi jadi kita sibun bak samlah jungi ki lepas ke MTET exam ki lepas ya ke MTET ki lepas ya ke DLED mo ka nom jok sara kalau ki lepas ke DLED lepas ke MTET bapun ki samla ki ba lepas ya kan ni tu bali pak sokar pak kampen kloy man thumno i kini kai ki badan ni ki lower primary school ke jungi kamtam ya akan ru da kamta kamtam nan ka Eastern West Kasil district kemalo pingal ya kendu cibur ki school